bigaragaraho William McKinley, uyu yari perezida wa 25 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Idolari ry'igihumbi ryo rikagaragaraho ifoto ya Grover Cleveland, wari perezida wa 22 ndetse na 24 wa Amerika. Idolari ry'ibihumbi 5 rikagaragaraho ifoto ya James Madison, wari perezida wa 4 wa Amerika. Naho idolari ry'ibihumbi 10 rikagaragaraho ifoto ya Salmon P. Chase, wabaye minisitiri w'imari n'urukiko rw'ikirenga. Idolari ry'ibihumbi 100 rero ryo yari impapuro ikoreshwa mu bucuruzi budasanzwe, ahubwo yakoreshwaga mu guhererekanya amafaranga hagati y'amabanki. Yagaragaza ko ifoto ya Woodrow Wilson, wari perezida wa 28 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu zitakiboneka ku isoko: mu 1969 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse gucapisha no gukwirakwiza izi mpapuro z'amafaranga.